Halo, what's up guys? Welcome back to my channel Zoni Barto. Iya video ini aku karak resposta kolega sirne perguntas ni tema sempre khusu iya hauna channel Zoni Neves nomos iya channel Zoni Barto. Iya neba kolega sira khusu kata bro, kuin sama kita bele foti osan berita hetan usi YouTube. Rendimento ni berita hetan usi YouTube. Kita foti iya nebe. Mabe antes hau resposta kolega sirne perguntas. Kolega sirne memang siap subscribe channel Zoni Barto. Kita haluang klik tombol subscribe tambah subscribe yang gratis. Lo klik mos tanda lonceng ka notifikasi iya subscribe. Sorry, kuli me asia suna pating video phone ne bema hawa upload di rumah. No hau ko paten ba kolega sira tanda labara kolega sira balung la comprende atau klik subscribe nia nonton ti video ida klik dia subscribe nonton tang video selo klik subscribe tang. Ini usida batan tidak nebe kuliah sira karena subscribe klik dia lai dede untuk tanda metanona neloson. Oke, ita iya Timor Leste atau foti rendimento ka salario nebe ita hetan usi YouTube iya Timor Leste kawanon sidak bele. Tambah saja makawan dengan sidak bele tambah program partner YouTube sidak tersedia ihana sound Timor Leste. Nebe ita tu aktifkan fitur monetisasi iya YouTube mos ita tenki uja na sound sira selo. Punya ada kaunia channel Zoni Barto iyan ba uja na sound Indonesia. Tambah iyan ba ita tahu Timor fitur monetisasi la musuhan ba. Nebe tenki tahu na sound selo sira seluk nya narang mak fitur aktifkan monetisasi nya musuhan ba. Nebe klaro katak Timor Leste atau Fotiosa iya Timor Leste ne label. Bekare kolega balung nebe mang channel monetaisona Fotiosa nona iya Timor Leste kolega sira bele komen iya kolom komentar. Bebe tu hanonuin sidak bel. Nebe hau fo solusi ba kolega sira kare kolega sira balung nebe mang monetaisona rendimento tamana akara kato foti fo solusi ba kolega sira iya kolega sirne familias ka kolega iya nasang estranjero iya nasang Indonesia England ka Portugal kolega sira bele usa sirne identidade usa sirne rekening bele foti osan nebe kolega sira tambah iya Timor Leste kolega sira barak maka karak tu sa youtuber kolega sira pergunta bot kare kita hetan osan ita foti ende nebe sempre usui ha unia channel ba pergunta barak los maka au fui awar mat au resposta ba kolega sira la os resposta me viene sanfo solução ba kolega sira bele foti rendimento usi YouTube ihene fui nadau kolega Naran David hanya channel Naran David Costa mak findak monetize yang monetize channel monetize nya emak nya usaha kata bro kami monetize nya no beatu itu saya emak kau karagato ina po resposta ba kolega sira o solução ba kolega sira mos iya ne hau cria grupo youtuber Timor Leste grupo WhatsApp youtuber Timor Leste kolega sira karagato gabun ita tu aprende mutu kolega sira bele klik iya deskripsi link iya deskripsi ba kolega sira bele klik kolega gabun youtuber Timor Leste kolega ita bele aprende mutu tambah ita Timor na sound phone nebe ita bele kalau buat phone iya na sound Timor Leste iya na sound seluk na sound bizino na sound seluk emang barak maka sukses ya YouTube nebe kolega sira ita foto ya Allah bang lawas yang kata kolega sira ita Fotiosa na bele nebe ita patah semangat nebe ita sempre esforço ita koko si dalang ida maklabele ita koko falu si dalang seluk pasti ita sebel nebe tambah saya makai maseluk bele ita labele pasti itu bahira ita berjuang pasti ita maklabele nebe kolega sira lalika dia kata kita hau material lah iya hau latene edit hau latene kuliah lalika hau buat negatif tambah dalam barak kita Timor Leste atau kardet kamera iya baraknya woi dikasih woi kami mau sini telah ita lalika sibuk tidak bahira ita tuh saya youtuber ita tengki hadene kuliah ita tengki kamera lebih lemoy nomor ita tengki precisa material lebih harus inti material inilah problema kolega sira karena tu aprende mutu ita mutu ita
ita bela impresta kolega ida mak material la iya stabilizer ka iya mic la iya kolega sira ita bela impresta malu ita bela juda mal hori support malu o sama kliknya channel ne berkembang nebe kolega sira lika dihanggata kaulatene edit kaulatene kuliah kaulatene hal video sama kau bela tapi ita prena mutu pasti bela kari kuliah ida nyala hatene edit ida sel ko hatene edit ne bele aprende usi de selo ne bele hanorim para ita bela hatene oto nebe ihan ba grupo WhatsApp mosia grupo Facebook mosia youtuber Timor Leste kuliah sira bela cari ya Facebook youtuber Timor Leste mosia link makuin hau tahu ya deskripsinya kuliah sira bela klik yan ba para gabung grup WA ikan ba wahira ita support tamalu lorong ita ba halu ida nya video lorong seluk ba hal pali ida seluk nya video ita support tamalu sne nebe kolega sira akara katu gabun amin ya grup mai ita bele friend ya moto sombong amat. Oh ikan ba ita tu sa youtuber atau hetang rendimentu ne Allah fasil kolega sira tambah ita atu hetang rendimentu itnya channel thank monetize atau itnya channel monetize dia tinggi hetang 1000 subscriber no 4000 jam tayangan durante 12 bulan tina ida nyalaran itu tinggi hetang 1000 subscriber no 4000 jam tayangan no ian ban ya peraturan nih larangan YouTube-nya peraturan barak los dan koleksi atau saya itu bertinggi sudah peraturan YouTube-nya yang baiknya itu label copy yang seluknya video itu label copy yang seluknya lagu itu label hal video nebema kekerasan video seks no video nebema kala fantasi yang bawa komunitas itu kali kalau video nebema hiburan kono ba anime sound kono ba kreatif ne koleksi hal biasa video vlog ne koleksi hal dia tambah YouTube tambah ian ba nasa pupulan idana ita hetang hak cipta kena hak cipta phone win mai kena tang hak cipta ne baru kata 6 bulan ne ita itnya channel sebane hela ne batu hetang 1000 subscriber 4000 jam tayangan durante 12 bulan ne itnya channel la rumah liute fa 12 bulan mos itnya channel sudah monetize ane be hana sang menjaga kemungkinan apa tadi kulisira label kopi mesin video label tahu lagu background biru ian ba kulisira bela atau tahu lagu kulisira bela download YouTube ian ba lagu no copyright musik no copyright kulisira bela lori nemak tahu ya background karikian ba lakerekan ba lagu se masih looknya ma kulisira tahu langsung det video dan ba sudah langsung kena hak cipta depois yang teguran hak cipta depois kena hak cipta kari kita download upload masih nih video makono ema laporita ini channel langsung hapus si YouTube langsung hapus ini channel lebih dia kliu akarak saya youtuber thank you for suang rasik thank you halo video rasik video original itanian kita upload di YouTube kuli bele hetang monetisasi monetize live. Oke guys, idan yang maka haunya resposta kami solusi barak makle sira kari video ne for fantasi makle sira ket haluan like comment no share kari iya perguntas kole sira bele comment iya kolom komentar mau iya sarang rumah bele comment iya kolom komentar. Obrigado, salam sukses youtuber Timor Leste.